ji navenda nûçeyên Orient News êvar baş destpêkê sernûçeyan. Li Hesekê şer berdewama û li gundê Xensa li gundewarê Qamişloyê firokeyên rejîmê bi komkujiyekê radibin û di encamê de 6 kesên sivîl jiyana xwe ji dest didin û bêtirî 30 kesî birîndar dikevin. Li Kobaniyê di navbera şervanên hêzên Kurdî û rêxistina Daişê de pevçûn didomin û hêzên pêşmerge rizgarkirina miştenûrê tekez dikin. Şandeyek ji BDP û AKP dê seredana ojelan bike û berpirsekî Êzîdî li Almanyayê nerazîbûna xwe ji kantonkirina Şingalê radigihîne û rexneyan li PKK dike. Destpêkê vê nûçeyê li gundê Xensa li başûrê Tilhemîs li gundewarê Qamişloyê firokeyên rejîmê bazara Paz bi 2 bermîlên teqîner tobaran kirin û di encamê de derdora 7 kesên sivîl jiyana xwe ji dest dan û 30 kesên din birîndar ketin û peyamnêrê me ragihand got ew birîndar bo nexweşxaneya Qamişloyê hatin veguhestin. Li nêzî dêra Sûriyan li devera Merço li Hesekê û ji paş kuştina rejîmê ji ciwanekî xristiyanî re pevçûn bi tivingên giran derketin û muqeneîn ji hêla xwe ve devera zîraa ku yepekê li wir bicih dibe bi hawunan armanc kirin da gopaşê yepekê bersiva wê êrişê bi hawinekê bide. Peyamnêrê Orient News li Hesekê ragihand ku yepekê di civînekê de duh li balafirgeha Qamişloyê li gel rejîmê bo rawistandina şer doza vekşandina rejîmê ji tevahiya Hesekê bê şert û merc kiriye. Ji hêla xwe ve Elî Memlûk şandeyê rejîmê ev yek nepejiran û doza vekişîna yepekê ji Hesekê ber bi Qamişlo veya kiriye û ji ber wê pevçûn li piraniya bajêr nû dibin. Herûha hate ragihandin ku muqeneîn destê xwe danî ser taxa Ezîziyê bi tevahî û şeniyên taxê neçar mane ji taxê birevin. ji bo ev sedemên hanûçê wî ev karên hatî meşandin ew jî istifzazek bo ji aliyê nizam ve armanca wêna bajarê Hesekê taybet ji bo Kurda û hinek pêkhatiye Siryanî û Erebiyê ku bin gotî ewlekariya asayişê û YPG wadana arman jê hinekî vî bajarî valekê alîkî dî jî ew destkeftiyê meselê cihê ku asayîş tê da gotî kontrol dike emin tê de meşênê dixwast wa ciha bike destê xwe da ama rastî jî bersiva hêzê me weka asayîş weka hêzê me eskerî yek û parastina bajarê Hesekê dikin û ew parastin jî taybet ne ji bo meselê cihne Kurdaya em bêjin na ev parastin giştiye û çidikî me rewaya meşrûa ku em herêmê xwe û gotî kolanê Kurd tê da yê Siryanî tê de yê ku heta Ereb tê da em biparêzin û ez bawerim bersiv hate danîn jî çawa mesela xortê Siryanî xortê Ereb gotî asayîş YPG çawa karî û bersiva nizam bide birengî gotî ceddî û dijwar û gelek gotî nuqtê ku berîn ha nizam tê de jî destê wastandin taybet jî ev مدخلا باجاری Hesekê ev hacizê sabaq dibêjne de di wî hacizê rastî jî rejîmê gelek istifzazat çê dikirin gelek acizî çê dikirin ji gotî ji tulabê me re yanî ku çûna xwendinê ji bo cama û maeheda wana û alî sahefiya da kesê dixwastin herin rîportaja çêkirin ser bajarê Hesekê wana vî hacizî gelek izahacat war çê dikirin û em ê qebûl nekin ku inû rejîm گوتی اف دستکفتی که دسته مدا دسته مدار بخی حتی گوتی امکاناتی می همو امکاناتاجی بشغلن کو اف ریبریه ها اف اولکاریه ها دوام بکی و ام بيجن سركفتن يا ما يعني سركفتن يا ما بنكفتن يا رجيميه طبعا رجيم نجرا كمينه اف فيكاري هاد ماشينجي قالك جهاجي افكار دا مشاندن برسفجي هذا دانين وق قامشلو هذا دانين تخص فيكاري هاد ماشيني اما ايرو بجاري قامشلو جي بشكي مزن بجاري قامشلو دا ايرو بن اولكاريا مدى ورجيم نكاري ده متراب كبي قودي كولاني مدى سرفي اساسي لسر تورين جواكي هروسا هن مالبران بحث الهفكرنا كد نافرا ريجيم و بارتيا يكيتيا ديمقراط بيدي لحسكي هاتكرن
لگوری گوهات راگهاندن گو دجوینا دنابرا هر دو آلیان ده پیده پشرند گویه پکیج ناوندن قشله باکر ربندا خشمان نخوشخانه کلمه و ناوندا اطفائیه وکشه هر وصا و لگوری همان جدران ده هر دو آلی دلگرتین خواه به هفره بگهرن لأب یک نچو سری هر لحسكي هات راكاندن گو سروك نویسگاه اولکاریان اجتماعی علی مبلوک دروجبر بارمانجا وگراندنا آرامی هاتیه باجار حسكي و قامشلویه مملوک برایدار همو آلیان راجویه و دوزا راوستاندنا کراست راست جشر لوان کریه مملوک و لگوری هن جدران فرماندار ارتش براوانیان اجتماعی لحسكي فادي هنتوش بنچاف کر هروسا گفا دسته وردانه که دتاغن کردان دا کریه اگر یپا که پابندی به لحف کرنه نکه لسر درجاهی سه روزان شر و پفچونین دجوار نافبرا یپگی و هیزن رژیم و آلیگری وین ین گونتین بنافکرین هیزن براوانیان اجتماعی بردوامن و جانجامه دا یپگی کاریبو گلک دستکفتیان بندست بخه و ساجی گلک چک و جبلخانه رژیم بندست بکه دوی شریده چکن گران هاتن بکار آنین لسر تاخین کردان به سر و بر و د انجام ده کشتی و بریندار هبون هم بروان ایریشا برخوادانی یا پگی و پجه راستی جی انجام دا ما تاخا مفتیو همی در دور یا ما پاخش کریان ها او جه هند بینن دست راجی مداوی مشهد دی ایریش کرد مبراستاند گلک کشتی آن چه بو جبرخانه زار کرد دست ما دوی شریده وقت دیاره گو همی چکن گران هاتن بکار آنین و هر وها سگوان رژیم بتندی تاخین کرده گو لباران کرن و ولاتین سیویل تین ارمانج کرن و تفگر لکولالان راوستی آیه البيت كي انا سر حزين مفتينه ابريا مي مفتي ابريا قدر سوكي حاليا نمو دولة بخطة بشيدنا همنا دولة نيجي كيما بدا رغم انه مدفعيا ودباباجي المخسر هبيرو سيرو جميع سلاح واستعمال كرم و هر وها پشتی بدستخستنا وان دستکفتیان جعالین یپگی و گلک زیان گهان رژیمه و لگوری شروانین یپگی ملت لطاخین کردان به همی رنگی آلیکاریا شروان اندکرن. ام آنال انیا پیشینا آشارد نافبرا هیزن رژیمی و یکینین پاراستنا گل یپگی ده اف حاجزی هان ایگو دست رژیمی دبو هات رزگار کرن جهلا یکینین پاراستنا گل یپگی و اف حاجز ده براف کرن حاجزی خشمان. لجی آلیکاری پر مرکر آلیکاریا ملت پر هبو دركتن يعني حرس خو قرتن شارع خو قرتن باراسنا خو كرن و يعني حتى انها سركفتن جمريه جارا سيمينه گوباجار حسكه راستي ايريشانتي و گوتي خوياني كرن افشار سركفتي بوج عاليه يكينين باراستنا گليه پگوه اف نقطه یا گوته بنافکرن حاجزه صباح حتی بری دو هوجید بن دسته رژیمی دبو و هات رزگار کرن جهلا یکینین پاراستنا گلیه پگوه و تا ویکی لیکی شر و پفچون الباجار حسکه بتفاهی بردوامه اکرم صالح اورینت نیوز لباجار حسكي ودا انجام قربونا شرد ناف شبيحين رجيم اسد وهيزن يبا كده ولاتين هن تاغين باجير نچاربون كجمال خبربن جاليه خوا نشتچين باجار عمود هم بيزا خواج كسن گوبر خدانا وي باجاري وكه نوشكهان ما جوان الكردي روشا وان كشبران شوپاند و اورا پورج مرا آمدك دماغوشر باجار حسكي دناف برا هزينيه پگي و شبيحين رجيمه د پيكت ولاتيان دز بكوچبريه كرن بتايبت ولاتين تاغين مفتي صالحيه و تل حجر هروها بري خدان باجار دن و پارا باجار عموديه هري مزنبو گو او حميزه خوش هر كسي رفكر و بجل خوارن مال هر حوجين وان پیدا کرن تا گو بغريبيه نحسن مالي خو قششت وما ادري قرتم هاتن ام زان عنها تشي وتشي نبو كاني ما مالي ما تشتي خو قش مول الرفيان ما زاروكي خو برتو بارفان مول الرفيان ام دركتن بيشياريا حسكي وحريك البندا اهلي خبو براسي اخر ويتالي هاتن مالا بريمي ومالا خوهيمي وجيران نوان بهفر سيارة جيب دسوانت كتن سيارة دبر عندن شخور جيراني خور
قشت هفده هاتن والفيدري ام مجبورن ام فان كساب حوينن وكردي مانه واهلي مانه وباريانا نجها بجي الخوان بنيفي بكن یگو کاری بو برویا خلاص بو لیکسین گومان لبنداریه که تاگو کاربن جتوپن رژیمین هوان خلاص بن و هر مالباته که کوچبر کسکیو ما تاگو کارب پاراستنا مالین خوب که هروها هر ولاتی یک جی چیروک کوی بریا رواندنه و کوچبری رهیه شحال سري مالي اسلامك المال خماي وين قشر فيان ام جاني زيكي باكو بيدين فقراندن وممنوع تبون هر مقاومه خوبكن ام جان ريا سيد علي درس الريا سيد علي وباكي قوتي برا بي درباز ام درباز بونو فام جان عمودي اري ام خواز ما قر مالي خو بيبين ما شاء الله ولا من خواز خواز مالي خو جي خو اما بي دراني نيش كستي وبيركا مزنو ما امكارن راشد من مخصني اري ام 4 ساعات صار يسكنين حتى قماتني جبلی روشا اولکاری یا خراب هگر افشر بردوام ببه لیپیر روشا آبوری و مرووی خرابتر دبه جبر کسی گومانه و نکاریبون برویانه او دور پیچ کرینه که دا دجین و لبنده چاره سریه کنه تا گو وگرن مال خواه و جیانه خواه نورمال. جوان کردی اورینت نیوز عاموده. بله بینر هجا با شوپاندنا روشا داوی لحسکه آنها جخامش لوی اندام دسته پاراستن ده کانتونا جزیره ده دکتر ناصر حجی منصور مرای دکتر ناصر افار باشتره افار باشتره حمود تماشاوان دکتر ناصر هات راگهاندن گو هزن یپکیج تاغ عزیزی بتواهی و کشیانا او تاغ آنها دن کنترولا هزن رژیم و شبیحین ویده قالوا أبيك راست يا نا وش بيشكتنن هزن كرديجي أنها أنجو يبكي أنها لحسكي هنا. هذا دستيك إذا خاصة تعقيبك شد تقريرا واجبك. الشريح هاني ند ورتا يبكي ومقنعين هذايا يا يبكي وآلي جرين رجيم سورينا ورتا يبكي ورجيم سوري بخدي ورجيم سوري يجي أزوي بيجم نتني قرارك محلية بله تني بأستا حتى كده قرار هاتي قلتن كل أشكالية جاء بيا قريداي تصريحات سلوكي سوري بشار أسد كدقو جبو كردا عم تشي قرفتك دستوري تشتكي حقك دستوري أمناد كردا أبا بولا قريداي خصوصا جمرة بيا قريد بدأ صار بقرا إعلان كرنا خسرية ديمقراطية مري باش ومسألة يفهمك باش دكتور مد ببور مدنوشي خد وصا قوت لأب رابورت بيامنير مد ناف هيزنيه بكذا أو رابورت آمده كر الجوري زانيارين جوجيرا هاتنا قوتن أم لبورينا خا دخل بله لا از تش كتابك يعني أسبوع بس راس كرناوي ألفاظ ويجب أسبوع نارين يجيبهم شبابي هاوي ريجيمه كر بهذا قيد حتى كي كشيده بخاصه خا او مقنعين ان هذا وانشن ايجا جيش الدفاع الوهب جيش الدفاع الوطني وتجي هيزنجري داي هناك عشيرين عربه ايجا تجي كردات فازن او بكن ابانا قش بتواي هزافه قصدن تبرهبيه كده حتى كي تنجيبو تشاوا داعش دهندري كوباني اشكره تقو أمي خسريات ديمقراطيك أف بروجيا كردي تنبكن دكوبانه ده از باورم رژیم قرارا قضابو به بروجيا هاني أوجي تثبت نبودا يبكد حتى كده. أنجز جوابي يتجا وقالت ولاتين جوانجي كده حراكرن آلي يتجا ويتجا وهذين أصايشه وقتا جوابا وان سرسكبو نتكني وانا مكاري وفيش كتانا قالك موقعي قبل الدستيوانات دموشي او انا دستيوان شون مثال ازبيجم اطفائيه اختافت بالبقرن اطفائيه دستيوان شو هذه اصاي شركتين وصوامع جي شو جيه قنن وحاجه صباح جي شو ومفرا شرق جي شو وحاجه خشوان جي شو وقالت مسألة عزيزية كتفاضل تجيب خيرا عزيزية دستي يتجي شو اساسا هذه يتجي قال عزيزيه هو كل اشكال كده ريبون
آلی ریا وانا دبود این آوان هزانی هانی روی درانه که تشتکی عزیزیه بر دنیا كأنه مقنعين عزيزية إذا سوى درستية اجتهاني دوري تنا جدو نابر إيواري ساعدته هي شبيه حتى أنها وكهنت آذربستي هي أو آذربستا هاري تشكي طبيعية دوان داري وريد جار جارا شرط شدبه ترشو شدبه قالك جارا هناك هنت وفازن زي آذربستي خراب كد فاجي بانسياتيفا يعني هناك دي سي بي باجير مجلس عشيرة مجلس سلم الأهلي باش دكتور از دخوازم نافاروكا و اگر بستش تناس بكم راستا جو علي مملوك جيبك خوستيه جو جحسك وكش بر بقامش لو و يبك جي شوان خوستيه جو ريجيم جتواهي حسك وكش ونلها فكرنا كدوي جفينه دا تشيبويا او جفين قالوا بالا فرقها قامش لو يانجي الحسك بخبو يانجي بهتري جفينه كيبو پر مهمه پر تبلیغ هویت سری مسئله تهانی هی. نهایت ویت تهانی در خطش قناعت بده نخبری وانج مسئله تهایی يعني از نجب وزوجي مشاهد نكين خبرك ورد نوع بلدي بلار دبي قالك تلفين سياسي بلار دكن تو علي مملوك هاتيه نهاتيه اواجي مر ندرده لكن امج آلية خده بتكتي بوي شكل هاني رونشته نه علي مملوك ولا غير علي مملوك رونشتريقه تشيبونه بل اف يكينيا رئيسي تلوكي عشيرين كرد وعرب ومجلسها براتيا قال وهناك ريسيبي بازاري حسكي كرد وعرب وحتى جيبيكاتي عندن اوانا في فيداري هر محافظه حسكي روشتنه وبوار دارو سندن كرنه ودي نتيجه وين دارو سندنا هانه او اجر بس هانه شي بويه في علاقته نعلي مملوك نا غيري ونايت شيء نقوله يعني دهمدري وانا خاصنا جارنا تبي علي مملوك قامش روشتي وجارنا تبي حشا روشتي والشر بيقدادان هي لتربيريا هانه شيء اشوا تشبو يعني ارماجنه وري رشكرني بقاعده درخين اوتي از جد بینیم دکتر آذربایجان هنی هر کس زانه از هیزن سیویل اجواء سیویل آوانا کسین دوله دکتر و آوانا حتی آنها دوام بکن اما جار شرط کبه مثلا ایرو عادی کلاتی شرط کسین اشبر کتبونا دمه تو برسمنی دنها نا دکتر تو آنها لقامش لو یا هن چالکوان قامش لو اف برس دکرن راسیت خوازن و بگین تا او شر شما برفره نابه شما تاني او شر برجيمير لحسك تاني و آسيمايا لاليه كيدن دبيجن امن القامشلونا لخلك قامشلو غاندما جو دوريا رجيمي بسرفرازي دشنو تان دتاخن قامشلو ابيك راستا يانا وقالوا وسينورك جي هزن رجيم القامشلورا ورا دانين جي يانا تزاني هوالي من الدلال وقع عود بيجين هي زي ريجيمي نقامش له سربس دي تشوتي ونزال شاوا شنو نوايا وابا نراسته ابا وقت شاوا ابونا ويبريبو وقت شاوا حركتها ويبريبو ترسيوي هنا هناك بغتري هاتيه وحركتها خا بيتر كيمبريه عنجر ام دخوازي تشتكي بيجين نعم كتنه ايريشيده وما قلتي أنا باجاري حتى كيدستين وكامي قامش لو شو أمي حتى كيدستين أمي قامش لو نقصين لا أم دهندري دفاع المشروع ده خبرتنا روا دهندري بارستنا وان بكاتيان ده دهندري بارستنا دكفتين خوي إيه خسر دهندري بارستنا وان شقاد عن حركة كفلسفة ما أبي وقتها جوانا إيديشي ما كرت حركتها ما قش اللي همبر إيريشة ما فرسنا خكرية وهجر أوجيه هاند حتى كده ما خصن دستي خوشي ده تاني فرسنا أكتيف جبوي هاي ببه يبر وانا إيريش ذكرن وانا فرق بمبواران ترن هجر ريجيم القامش لو إيريش بك أنا القامش لو جيل الريجيم يخن شترد دامدو هذه السنة عندك فلسفة ما يفرسنا فلسفة ما يفرسنا بلاتنا ارتشتي هاني بفي شكل ام بيدنا دكتور دما متر بداويت ام دما بفشونن بيش بفشونن لكوبانيجي ام ويدم انها دخن
بله دکتر ناصر حاج منصور اندام دسته پاراستنê di kantona Cezîrê de ji Qamişloyê spas bo bejdariya te dem baş. Li taxên Kenya Kurdan û Mektele li Rojavayê Kobaniyê derdora du demijmêran pevçûn di navbera hêzên Kurdî û rêxistina Daişê de qewmîn. Peyamnêrê Orient News li ser sînorê Kobaniyê ragihand ku di encama wan pevçûnan de hejmarek ji çekdarên Daişê hatin kuştin û hêzên Kurdî dikarî bûne destê xwe deyînin ser cebelxaneyên rêxistinê. Li heman demê pevçûn li başûrê girê Miştenûr qewmîn bêgo hejmara windahiyan were naskirin. Her wisa firokeyên hevgirtina navdewletî tabûreka rêxistinê goje min bêjê ber bi Kobaniyê ve birêk ketibû û hêzek din a Daişê li gundê Hilincê Rojhilatê Kobaniyê armanc kir. Ji hêla xwe ve hêzên pêşmergeyan komên Daişê li taxên Rojhilat bi mûşeyan armanc kirin û di encamê de du wesayetên leşkerî têk birin. Fermandarê giştî hêzên pêşmerge li Kobaniyê Amîd Muslih Zêbarî di parçeyeka vîdeoyê de ragihand got tevahiya kaşê Miştenûrê li Kobanî ji aliyê hêzên Kurdî ve hatiye rizgar kirin. Amîd Muslih Zêbarî ji toreya Rodawê re ragihand got di encama tobarana bi çekên giran cihên stratejîk ên kaşê Miştenûr bi temamî ji çekdarên Daişê hatin rizgar kirin. Zêbarî wiha dibêje çekdarên Daişê zarar û ziyaneke mezin dîtin, hêzên pêşmerge tu ziyan nedîtine. Belê bînerên hêja aniha ji ser sînorê Tirkiyê bi Kobaniyê re peyamnêrê me welat Bekir Mereye welat êvar baş işlere û çi pêşveçûnên da wî li Kobaniyê hene. بله فايق دست كده أنا بأخذ مثلا روشة داوي كل بطاقة كانيا كردان قومي كجبري شارد مجمران هيزن كردي إيريشي وارجهين شكدارين دولتها إسلامي لقوة ذكرن الشركي هري مزن دركت نابرا هر دو آلیان داد انجام دا براسی لگوری آگاهی بدست مکتی جهندری کوبانی کو بهتری ده چکدار دولت اسلامی هات کشتن و تانها شر و بچون بردوامن فروکین هبتنا ناب دولتی لعزیمان کوبانی تانها ودره و اوجه شر و بچون تانها دوباره نکریه له هزن پیشمرگه آلیه وقت به باکور کاش مشتنور سر کاش مشتنور جهت وقت به جهه وان تو باران دکن به موشکین گراد هر وهاجی موشکین هاون هر وهاجی آبیشتوکین گراد و کاتیوشه شرو بچون تان ها بردوام لوی دره لالی کی دین در دوره کورونا چلو حیشتان شرو بچون قومی لا نبوه هزب نبوه قوینیبون هزین کردی هاود دنا کو او تاغن دو تاغ ثاني دسته چکدارن دولت اسلامی دا مانه اوجی تاغ مکتله هر وهاجی کانیا کردان روشلاتی کوبانی اسلامی دا مانه بله او تاغ روشلاتی کوبانی تکون ولات بله فائق لحردو لرجالات باجار کوباین کفن مثل هر واجی کانی کردان تنه دسته چکدارن دولت اسلامی دامانه بس یه پشتی هزین کردی کو درکت سر وقت به کاشی مشتنور از بخود بجم میزان وره گوهرتنه جبر کو جهن چکدارن دولت اسلامی بون آرمان هر واجی تکفان کرد و هر واجی هزین پیشمرگه کو درکت سر و دره شرو بچون هر واجی لسر کاشی مشتنور قومین بتایبت عالی باشور کاش برکو کاش درجه بهتری بله ولات هاتراگ هاندن گو فروکین ناف دولتی طابورک ارتش انگو چکدارن داعش گوش من بجه بر به کوبانی و دهات ارمانش کرن و هجمارک مزن چکدارن رخصن هاتن کشتن قالوا راسيا فينو تشيا وش اگاهيش ناف دسته دهن السرفيكي بله فايق افلو شاب خور راسو فيجي كو هيدن كردي كاش مشتنور كنترول كرن براسي چکدار دولت اسلامي هول دان كو وقت بزختكي لسر هيدن كردي جالي روج افافا بكن وكون دزانن او للدوري لدربي كوباني بهتري 9 كيلومتر اف هزانا وقت به چکدار الوان وقت به رتلكي واني لشجري دهات جبو زختكي بين سر علي روج افا كوباني بروكين هبدتنا ناف دولتي بتايبت نيسي 12 كيلومتر در لروج افا گند سفتك او رتلا وقت به
توباران کرد د انجام د براستی زیانه که مزین جهاز زوی رسلی اجنره که مزین شکدارا هاته کشتن ایدین هجی از باور دکم هین بریندار نافان دهنه بگوری آگاهین به دست مکتی اندری باجار جرابلو سیکو نخوشخانه وقت به او برینداران او ترمینوان هاتنه بگوستن بون چون باجارو که جرابلو سیکو به 35 کیلومتر روز آبای باجار کوبانی بکبه بله فار بله پیامنر ما ولات بکر گوت ج سر سینور کوبانی مرابو سپاس به بجاریات دم باش ته چاورکرین گوشانده یک پارتیا گلان یا دموکرات و شانده یک سالگری ترکیه و نونر اکبه ده هفته به ده سردانا گرتیگاه امرالی بکن و لگل اوجلان جوینان لدار بخن لگوری مالپرن ترکیه گوناوروک آوان جوینان ده درباری دوزا کردی لترکیه کنگشه بکن و مجدردانینا چکن پکه کیجی چاره سر بکن لحالیه کدن هن دیپلوماتیک دبینن گو حکومت اردوغان خو آمده دکه گو هجمارک بریار دریا پرلمانتویا ترکیه را درباره کردن باکر درخینه درباره راگهاندنا کومکه گوناو انجمن ایزیدی شنگال لخود کرنج کانتونا شنگال را جگیر برپرس ناوند لالش کرد ایزیدیان لالمانیای کامیران قاسم به تندی رخنه لپکه کرد. قاسم جمال پرا باسنیوز را راگهاند گو هردم عثمانیان هول داند ریا واکرنا میرگه آخ و اتابکیات اند تبلهویه دناو کردان دا با آفرینن. دا گو پاشه ناکوکی در کبن و بگهن پفچون و شر. او جی دا میرگهن کردی بحسانی کنترول بکن. قاسم وها دوماند گو حکومت ترکی جی آنوها سیاست عثمانیان به کارتین لیوه جاره پککی یا گوش سال 1984 و نکاری بو بوستکش خاکا کردستان باکر رزگار بکه جدیو لا حکومت ترکی ایرانی و سوری به وی که رادبه و دخوازه هرما کردستان پارچه بکه و کانتونا شنگال راگهینه پارتیا دموکراتا کردستان پدکه پیوندین خل گل ایران اسایی دکه برپرسه پیوندین اجتماعی و عراقی یه پدکه جیتا کز دکه گو باشبونا پیوندین وان لگل ایران ده برجواندی هرما کردستان ده و او پیوندین لسر بنگه که تندرستن چافکانی که اگدار جه پیوندین دیپلوماتیک و سیاسی نه پدکه تکز کرد گونها روز به روز پیوندی نپدک و ایران باش دبن او یک جی گریدایی جه هف نزیکبونا امریکا و ایرانیه اجبرکو نها امریکا راست راست دانستاندن الگل ایران دکه و که بشک جه پروسه روبرو کرنا داعشه دوی درباره ده جی پیوندین باش دنابر امریکا و ایران ده هنه لباشور کردستان هزک تایبت به کردن شبک تدا مزراندن سروک دسته انجمن شبک جی دبیجه گو او هز دل هر جهه کی پیویست برگریه لآخا کردستان بکه سروک دسته انجمن شبک سالم جمعه دا خویانیه که دا شبو روزنامه هولیر راگهاند گوده هزک جی کردن شبک ورا پیکانین و روژا 27 چله و او هز ورا ریخستن و دست به پرورده خواه بکه سالم جمعه دا زانینجی گو بری نها سروک هرما کردستان مسعود برزانی بریار دابو گو 655 کردن شبک تفلی هیزن پیشمرگه ببن و ها گوت نها بریار هاتیه داین گو او 655 کس ببن هیزک تایبت جدره که جهیزن پیشمرگه را گهاند گو رخصن داعشه ریشک بر سرناوندن پیشمرگیان لدوره قصریچیه یا سر به انیا هونگا و زوماره و دا انجام ده هجمارک جچکدارین رخصنی هاتن کشتن هات راگهاندن گو داعشه ده ریشا خود اتومبیلن کمچه بکار آنین لهیزن پیشمرگه دکاری بون اتومبیل که همار و کمچه که جوان بستینه بله بنان هجا بو آخفتن السر وان منجار داوی آنها نویسکار و سیاست مدار صالح دمیجر جو واشنطن بمرأي برز صالح بار باشتره
دوار باش ترسل چاوان برز صالح ترك و پاکه نزی هف دبن لالیه کی دن پیاده و رژیم لسوریه راد بن هف و لهرما کردستان ناکوکی دنا پاکه و پدکه ده چید بن گلو چد با و کی خدمتا دوسیا کردی دکه و کینجی لدجی دوسیا کردی تفدگره براستی یعنی برسه باره و نای کرن تنکاری بیجی رش و سپی جبر یعنی تنکاری بیجی آلیه کشتادی صد خدمتا کردستانت که و آلیه دیجی کشتادی صد دجمناتیه کردستانت که اما سیاسته کاری بکار آنینا سیاسته جی دیگه لک جاران دا مری راستی وقت چپران ته راستی گلک کسپان ته مری جارنتک دیچه جارنه بسر دیکه تشتن وقت به هيدا ده حال حاضر ده پروسه سیاسی حریم بتواهی ده گلک آلی توشی وقت به تکشنان دبن جوانجی تفگره سیاسی کردیه کبراستی آنها او صورت او وینه درستا حریم روجلات ناوین بتواهی خوشک ندیاره نتنش کردارا بله جوالات حریم را و جوالات نتوی رجی کسی که نکاره چارەسەریە که درست پیش روجا اوه هریمی را ببینه و کسی که نکاره ببیجه اوه وینه هی اوه پشتی هی و چارەسەری اون براستی تبلیغویک هیه اب تبلیغویا لگلک ولاتان دست جکلک ولاتان دست کرو لگلک ولاتان دنجی بلا بو جبرویه که اگر پرس او با گلو کی بهتر دکاره خواه بپاریزه کی بهتر دکاره و مافی خواه وکو کرد بپاریزه اما اتکاره ببیجن که آلیین لسر عرده کار دکن او آلیان بیتر خواه بوقت بهیزه خواه به هفونا چکین خواه به درست کرنا گروپین خواه چک دار اونا خود پاریزنه بله او نه واسه یا اونا درستی حریم داوی روجا ایرو نش کردان را و نش خلکین در درجه این تشتکی دیار رینه جبروی که یک یعنی و بس گلکی دجوار بیگه دما ببیجن گلو چه به و گلو و چارەسەری چه بن برز صالح ت وك سياسة مدارك وأنا هات لواشنطن الأمريكية رودني تديت شوا رايدار أمريكي هروسا روزنامه أمريكي جي بحث شر داعش و كردان لكوباني ذكر هروسا لهرما كردستان جي آنها دوی شر گو آنها یپکه به یهزا کردی به رژیم سوری را دکه و بری آنها جام دزانن گو امریکا یپکه و پیادت خاص گو تکلین خو به رژیم سوری را قط بک لگلک هلکفتان دگلک مناسبتان ابیک رادگان دا گو راست الیکاریا یبکه دوی شر ده روزنامه امریکی آنها شد بیجه هر وسا تدبینه گو امریکا و بهتر نزدیکی کردان جی ببه کردن سوریان جی کردن روجاوه یا نه بله زانی هلوستا امریکا به رودانه که نایگو هستن امریکا جروجا روش داد گوت او رژیم سوری او رژیم که نروایه او رژیم که کد بین بستلاتا و رژیم دا به 100,000 خلق سوری هات کشتن و پنابر بو و اقبل الولات در دور بلا بو سوریا تبدا تک چوج بر یک هی ناوی خواه بشار اسد و ناخوزه درج کرسیه برده اوا هلوستا امریکا دیار و آشکره دگلک جهان دا حاتیه و روزنامه گری امریکی جی باواکی زلال و آشکره و یکی دیار دکه او شر کد رژیم لدجی کردان کلی کد نظام اگر بحثا او رودان لپاریزگاه حتی که دکی رژیم سوریه جروجا روز دا جو دفپیکا شورش سوری دا رژیم دخواست کناکوکی پیک برنا برا پیکاتین سوری بتواهی و جبر او سوده که گلکی مزنج به که وردگره دما کناکوکی دنا برا پیکاتین سوری دا هبن و اویاتن لآلیه وکی به آسایش به او برز صالح از دخوازم دیسا ناز بکم هلوستا امریکا وی چه به هر وسا روشنامه چاوا به کیرا ددنو دستینن الوسط امریکا روز دا اوه و نایگو هرکن امریکا تجاری روابون ناده رژیم سوری و تجاری جی امریکا با آواکی راست تار تا ویگا به
پی دیره و به تایبەتی بهێزن یەکەگێرا ڕاستەڕاست نادێ ناسیێ gelek caran jî diyar bû ku ewana alîkariyan dixwazin bidin Kurdan ewana dixwazin piştgiriya Kurda bikin berê ne bi navê yekegê piştgiriya wan bikin ewana dixwazin hêzên Kurdî şervanê Kurd heta najî di rojnamegeriya Amerîkî da navê şervanên Kurd tê bi ziman dibe Kurdish fighters yani evana şervanên Kurdin vana ticarî nabêjin evayê partiyekê ne yani حتی ناوی پێشمەرگا jî nayînin ziman lê dema ku behsa wê yekê dibêjin Kurdish fighters kîne wê wextê dibêjin pêşmerge ne dibêjin pêşmergeyên herêma Kurdistana Iraqê ne ev divê rojnamegerî de دکتۆر ئەم دەرینە برێز ساڵح دەمیجار ئەم دەرینە تە تێگەهشتن نویسکار و سیاستمەدار ساڵح دەمیچەر گوت واشنتۆنێ مەرە بوو سپاس بۆ بەشداریاتە دەم باش بولتن بەردەوامە لێ پشتی ناوبەرێکی لە کۆبانیە زیانن بەرهەمێن چاندنیە دیکهێژی ملیۆنە دووبارە سلااو پشتی پارتیایەکیتی بەش مەحەدین شێخالی بریارە هەر سێ ئەندامین وێ فەسڵا یوسف هەژار عەلی و کامیران حەجی عەبدۆ دەرخست هەر سێ ئەندامان ئەف بریارە بەتالکردن و دەداخوێنیەکێ دەدان دیارکردن گۆ پارتیە وان تە بریارە دەرحەقێ وان نەستاندنە دەداخوێنیەدا هەر سێ ئەندامێن پارتیا یەکیتیە دەموقراتە کورد لە سووریە فەسڵا یوسف هەژار عەلی و کامیران حەج عەبدۆ راگهاندن گۆدەژڤینا خۆدا یاد حەجدێ هەیڤا ئەنگۆڤێ هەیڤێدا هاتبوو دارخستن کۆمیتەیە سیاسی یا پارتیا یەکیتی تبریارە دەرحەقێمە نەستاندنە هەروها بەردەوامیە داخوێنیەدا هاتە راگهاندن گۆ ئەو دخوازن ڕاستیان vەشێرن هەر بدەم هەر سێ ئەندامانە دانزانین گۆ ئەv دوو ساڵن و ئەم هەوڵ ددن دا گۆ پارتیên me ber bi şaşiyê venêşe lê hin endamên desteya siyasî ji bend û bingehên partiya yekîtî derketin û guh nedan çareserkirina krîza Sûrî. Serkirdeyê Partiya Demokrata Kurdistanî li Sûriyê Abdurrahman Apo ragihan got rewşa Sûrî ya siyasî û leşkerî ber bi aramiyê ve diçe û ez hêvîdarim got daxwazên gelê Kurd li Sûriyeka federal pêk xwerin. هەروها ئاپۆ دە بەردەوامیە خفتنا خۆ de لەگەل تۆرەیە وڵاتی دا دیارکردن گۆ نەخشەیە سووری وێ بە سێ هەرێمان بە نەتەوی عەلەوی و سنی و فەدرالیە کوردستانە سووریێ وێ ئاوا ببە هەروها دەربارێ تەفگەرە کوردی لە سووریە ئاپۆ ئانی زمان گۆ چ لێڤ ئانە بریار بێ هەلوەستە سەرۆکە هەرێمە ئەنگۆ سەرۆکی هەرێمە کوردستانی مەسعود بەرزانی بە وێ بە سەرنەکەبە.
د گشت شانده یک انجمن سیناتوران یا امریکی د سیناتور امریکی جون ماکین بانکا بلافبونا هزک نابنتویی لسر زمین کرد دا گو شر رخصنا داعش لعراق و سوریه بکه ما که هنا دیار کرد گو پیوستی اوان جهزک لشکری لسر زمین هی دا گو سر ترور داعش ور تنکرن لا علیه که دنا ماکینانی زمان گو دوی دورن آرام ورن پیدا کرن دا گو کشبران بپاریزن هزن پاسدارن ایران راگهاندن گو جنرال کی ویل سوریه هات کشتن جه انجام اپراسیون کازمانی گو جالی هلیکوپتر کا اسرائیلی و هاتبو انجام دان پر 18 چله هلیکوپتر کا اسرائیلی اپراسیون کل بازار قنیط رای یه سوری پیکانی بو د انجام ده 6 سرکردین حزب الله ی لبنانی هاتن کشتن جالی خو پاسوان ایران د داخویانی که دراگهاندن گو دوی اپراسیون هلیکوپتر اسرائیلی دا جنرال ایرانی محمد علی الله دادی هاتیا کشتن دا ناو کشین حزب الله دا فرماندار محمد احمد عیسی او جهاد مغنیه هبون لشامل تا خاجوبر پفچونن تند نور ارتش آزاد و زن رژیم دا قومین او چالکوانان را گیاندن کو او پفچون گیان تا قابون هات را گیاندن کو پفچونن گراند نور ارتش آزاد و زن رژیم دل نور حرس تا دوما قومین هر سال باجار داره هزن ارتش آزاد دلشکرن رژیم کشتن لرجالات گندوار شامه هزن رژیم 14 سیویل کشتن و بدهم بریندار کرن دنا وان د جنو زاروک او چالکوانان را گیاندن کل باجار عربین هزن رژیم بتوبن هاونان باجار آرمانج کرن و د انجام د 6 سیویلان جیان خوش دزدان لحلب التخا میسلون ارتش آزاد ایریشی بارگهن رژیم باوشتوکا جهنم تو باران کرن و د انجام د سیلش کرن رژیم هاتن کشتن جالی خوفانیا شامی یا شر لاگیاند کوان د پفچون در دور تاخا راجدین ده 4 لشکرن رژیم کشتن ضرب طيران المجرم الاسدي لگندوار ادلب فروکین رژیم بسه ایریشین آسمانی باجارو که کستن آرمانج کرن و د انجام د 5 سیویلان جیان خوش دزدان و د ناوان د زاروکک هر وها فروکین رژیم باجار ارمناس تو باران کرن و د انجام د 2 جنان جیان خوش دزدان و 6 اندم بریندار کتن دهمان دمه د فروکین رژیم باجار سراق ب 4 برمیل تقینار آرمانج کرن و د انجام د گلک مال ولاتیان هاتن روخاندن کوبانه باجاره کی به گلک رنگ چاندنی نافداره لوی شری زیانک مزنگ هاند آبوری وار چاندنی و زیان دوار برهم چاندنی ده ان کوبانه گهایا در دور هفته و 7 میلیون دلار و بتایبت د موسم گنم و جهده و ای سال زیان وان گهایا 30 میلیون دلاری آگاهین بهتر در راپورا ولات بکرده کوبانه باجارکی نافداره به چاندنیه رو براوه 10730 کیلومتره بر همین خواه ین خواه جهید ساله دا نزدیکی 222 میلیون و 661 هزار دلاره وی شره لکوبانه قومی زیانک مزنگی ها ده چاندنیه بر همین چاندنیا زوستانه که نزدیکی 7 میلیون دلاره جه 57 میلیون دلار یه گنمه لدوویت جه به 15 میلیون دلار ددما داویده کمون نیست و نوک دهاتن چاندن و اوجه درک آبوری گرینگ بوج ولاتیارا لی ولاتی جه بپارمان دبری کوامورن اردمن 7 هکتارن 7 هکتار واردات خواه 9 میلیون کات سوری بو پی دبر مدبو ام پی عجد بو ام محتاج کسی ندو اما متا شوارید کر ام هاتن و موسمات شو هین موسم سارته 12 مهدن انه 12 مهدن هم کش کل عش ببنه لگوری لیکوری را که دکتور مسلم طالاش جمال پرا مدارات لکرد را چکریه که بر همین داران لکوبانه ده ساله دا نزدیکی 21 میلیون دلاره هجمارا داران 2 میلیون و 209 هزار داره 1 میلیون و 434 هزار یه داره زیتونیه و یه دنجی یه فستق و گوز و لوزه
و تالی اینا ملت دست چونی دارن کرش کمبونی بارانان ادار اینا مزن بون زیتون دگرتن و به ملت کشکو بونی هج بو اینا ملت به مرا آنین زیتون متالان کرن هر انسانی که یعنی استفادهش و داران دادی و دارانا تشتک بوش ملت کی را یعنی زیتون پر بود منطقه دمینه بر همین کوبانه یه دم سالا هاوینه کد سریدا تی پمی و گارس آنجی مصر کو کوبانه جه دبینه نزیکی 19 میلیون دلار لما ترسينك لجم ولاتيا هيا كو اف كريزا باندورا خوبك لسر سالا بي في حربينا و سالي تشوين لكن او تشتي انا كو بري من سر اعتماد لسر ذاتي فاكرون لكن بو او حربي تشي او انها كمري حتى بقري مسمي سالك ديو او مخزون تنه كمري بي باعتبار حصار ده شرع کوبان باندورا خواتن نل سر چاندنیه بو لیگهیشت سمیان سولوانی آنگو ثروه الحیوانیه که به 18 میلیون دلار زیان گیهانده کوبانی جه 16 میلیون دلار یه چیلک و بزن و پز بو ولد بکر اورینت نیوز ده داویه ده سرنوچه لا حسك شهر بردوامة وال گند خنسا لگندوار قامش لایه فروکین رژیم بکم کجیه که رادبن و در انجام ده هفته کسین سیویل جانا خوش دزدن و بهتری 30 کسی بریندار کرد. لکوبانیه دنابرا شروان هزین کردی و رخصنا داعش ده بفچون دومن و هزین پیشمرگه رزگار کرنا مشتا نور تکزکر. شاندەیەک ji PDP و AKP dê seredana ojelan bike û berpirsekê zîdî li Almanyayê narazîbûna xwe ji kantonkirina Şengalê radigihîne û rexneyan li PKK dike. Belê bînan hêja bultena me ya îro li vir bidawî dibe ta sibeb mîn di xêr û xweşî de.